салом бинандагони азиз, ман Маҳмудов Давлатшоҳ ҳастам. имрӯз аз фани таърих умумӣ ҷаҳон дар ибтидои асри нав суҳбат хоҳем кард. тавре аз саҳифаҳои таърих барои мо маълум аст, пас аз ҷанги дуюми ҷаҳон дар дунё ҷанги дигаре сар зад, ки ин дар таърих бо номи ҷанги сард сабт шудааст. ва ҷанги сард ҳам аслан миёни ду низом, низоми капитализм ва низоми социализм рух додааст. ва аслан рақобати ин ду низом дар рақобати ду давлат эҳсос мегардид. пеш аз ҳама иёлоти муттаҳидаи амрико ҳамчун намояндаи давлатҳои сармоядорӣ ва иттиҳоди шӯравӣ ҳамчун нозири ҷаҳони социализм. ва ин рақобатҳое ки ин давлатҳо доштанд, албатта таъсири худро ба ҷаҳон мегузошт. аз ин лиҳоз дар аксарияти давлатҳое ки дар минтақа аз ҷумла дар аврупо, дар осиё, қисмати шимоли африка ва дар амрикои марказӣ мавҷуд буданд, таъсири ин рақобатҳо ба вазъияти дохилӣ ва ба сиёсати хориҷии онҳо мерасид. махсусан ҳодисаҳое ки солҳои 70 ва 80 асри 20 рух доданд, як нав ба раванди ҳодисаҳои сиёсӣ такони ҷиддӣ бахшиданд. пеш аз ҳама дар назар дошта мешавад ҳодисаҳое ки дар соли 1979 ба вуҷуд омаданд. мо медонем ки соли 1979 дар Никарагуа як табаддулоти давлатӣ ба вуҷуд омада буд. дар Афғонистон соли 1979 қошунҳои иттиҳоди шӯравӣ ба ин сарзамин ҳуҷум карданд. худи ҳамин сол дар Эрон низоми нав бо номи низоми исломӣ сари қудрат омад ва низоми шоҳӣ сарнагун гардид. албатта ин чизҳое ки яъне ин нуктаҳое ки инҷо қайд шуд бо таъсири рақобати ҳамин ду низом ба вуҷуд омад. акнун дар фарҷоми асри 20 вазъият боз ҳам тезутун шуд. чаро дар фарҷоми асри 20 вазъият боз ҳам тезутун шуд дар қиёс ба солиёни гузашта? ҳодисаҳое ки дар анҷоми асри 20 ба вуҷуд омаданд сарчашма мегирифтанд аз ҳамин ҳодисаҳои солҳои 70 ва ибтидои 80. чунки давоми ҳамин солҳо рақобати ин ду давлат хеле ва хеле мураккаб гардид. ва мо медонем ки соли 1980 ҳатто дар шаҳри Москва бозиҳои 22-юми тобистонаи олимпӣ баргузор шуд ва иёлоти муттаҳидаи амрико ин бозиҳоро бойкот эълон кард ва иштироки давлатҳоро ба ин бозиҳо манъ кард, бо вуҷуди оне ки 80 давлати дунё дар бозиҳо масалан иштирок карданд. ва баъдан соли 1984 бозиҳо дар Лос-Анҷелес амрико шуданд, бозиҳои 23-юм. боз иттиҳоди шӯравӣ бозиҳои 23-юме ки дар Лос-Анҷелес иёлоти муттаҳидаи амрико баргузор гардид бойкот эълон кард. ана ин аллакай далели қавии он аст ки рақобатҳо ва умуман муносибатҳои ин давлатҳо хеле мураккаб гардид. тавре ки боло ҳам ишора кардем, дар поёни асри 20 бинобар сабабе ки вазъият хеле муташанниҷ гардид ва дар назди ниҳодҳои байналмилалӣ, дар назди ташкилотҳои байналмилалӣ ва умуман дар назди ҷомеаи мутамаддин як вазифаи мушаххас меистод: пайдо кардани роҳи осоиштагӣ, роҳи амният, роҳи саодати халқҳои ҷаҳон. дар анҷоми асри 20 ҷаҳон умуман кураи замин ба оғози асри 21 бо нигоҳи нек муносибат мекард ва интизор буд ки асри 21 бо сулҳ, бо самимият, бо хушбахтӣ, бо амният ворид мешавад. аммо ҳамин ҳодисаҳое ки махсусан пас аз ҳодисаҳои солҳои 80, махсусан дар оғози солҳои 90 ва дар миёнаҳои солҳои 90 дар рӯи замин ба вуҷуд омаданд, ин умеди халқҳои ҷаҳонро то андозае барбод дод. махсусан бинед дар рафти ҳамин ҷанги сард баъзе давлатҳо ду тақсим шуда буданд, аз ҷумлаи Корея, яъне нимҷазираи Корея ба ду қисмат ҷудо шуд. Кореяи шимолӣ ки онҷо низоми социализм пойбарҷо буд ва Кореяи ҷанубӣ ки онҷо низоми сармоядорӣ ҷорӣ гардида буд. ва дигар давлат ин Олмон буд.
آلمان هم دو تقسیم شد. آلمان شرقی آنجا جمهوری دموکراتی آلمان و آلمان غربی که در آنجا جمهوری فدراتیوی آلمان تأسیس یافته بود. و در میان برلین که اصلا پایتخت تاریخی آلمان هست، هنوز از سال 1961 دیوار گرفته شد. و در پایان عصر 20 مخصوصا سالهای 1988 1989 برای از میان بردن همین دیوار در بین خلقهای دو آلمان مبارزه ها اوج گرفتن که این مبارزه ها اصلا سرچشمه می‌گرفتن از سیاست های خارجی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه شوروی. و پس ما میدونیم که در سنه 9 نوامبر سال 1989 دیوار برلین ویران کرده شد و آلمان متحده تحت رهبری هلموت کول به وجود آمد. ویران کردن دیوار برلین این رمزی انجام جنگ سرد میباشد. اگرچند که با ویران شدن دیوار برلین و متحد شدن دو آلمان جنگ سرد خاتمه یافت، اما گفتن ممکن است که پس از انجام این جنگ سرد نزاع‌های دیگری به وجود آمدند که این نزاع‌ها هم نزاع‌های جسمانی بودند، هم نزاع‌های مطبوعاتی بودند، هم نزاع‌های مذهبی بودند. و مخصوصا یکی از حادثه‌هایی که روند حادثه‌های سیاسی جهان را دیگرگون نمود، این جنگ عراق و کویت میباشد. آگوست سال 1990 جمهوری عراق با رهبری صدام حسین به کویت هجوم کرد. چرا عراق به کویت هجوم کرد و چرا این جنگ این دو دولت به سیاست بین المللی تاثیر خود را رسانید؟ نکته های هستند که باید توجه کنیم به اینا. اولا اینکه ما میدونیم سال 1980 1988 جنگ عراق و ایران بود. در این جنگ عراق خیلی ضرر کلان دید و برای روپوش کردن همین ضررهای خود عراق تصمیم گرفت که به کویت هجوم کند. حالا کویت یکی از دولت‌های از جهت ثروت‌های زیرزمینی بخصوص نفت و گاز خیلی بوی بود و هدف عراق هم همین بود که ذخیره‌های نفت و گاز کویت را زیر تاثیر خود بگیرد و روپوش کند خساراتی که از جنگ ایران برداشته بود. همین طریق آگوست سال 1990 عراق قشون‌های عراق به خاک کویت هجوم کردند. البته این حادثه یک حادثه بود که دولت‌های دنیا را بی‌طرف نگذاشت. چرا؟ زیرا که کویت یکی از دولت‌های شریک غرب بود. کویت اگرچه که دولت عربی بود، اما در رقابت‌های نظام سرمایه‌داری، نظام سوسیالیسم و بیشتر جانبداری میکرد از ایدئولوژی دولت‌های غرب. از این لحاظ ایالات متحده آمریکا و دولت‌های قاره اروپا از جمله انگلیا، فرانسه، اسپانیا از سیاست کویت جانبداری میکردند. لیکن ببینید صدام حسین که یکی از جانبداران نظام سوسیالیسم بود، در سال 1990 اتحاد شوروی از عراق پشتیبانی نکرد. اتحاد شوروی که در جنگ‌های قبلی شرق نزدیک دائم از عراق و از مصر و از این دولت‌ها پشتیبانی میکرد. اکنون چرا اتحاد شوروی پشتیبانی نکرد؟ سوال مطرح است اینجا. دوستان عزیز، از سال 1985 از روزی به سر قدرت آمدن میخائیل سرگییویچ گورباچوف در اتحاد شوروی، روابط بین اتحاد شوروی و ایالات متحده آمریکا آهسته آهسته رو به نرمی آورد. در نرم کردن این مناسبت ها نقش پرزیدنت وقتی ایالات متحده آمریکا رونالد ریگان خیلی کلان است. هنوز سال 1985 در شهر ژنو و سال 1986 در ریکیاویک بین گورباچوف و ریگان ملاقات ها دایر گردید. در این ملاقات ها اصلا مسئله اساسی که مورد محاکمه قرار گرفت این خوب شدن مناسبت های دو دولت بود و کم کردن یراق‌های گوناگون جنگی از جمله یراق‌های هسته‌ای. همین طریق چنین ملاقات ها در سالهای من بعد نیز تا سال 1990 ادامه یافت. گفتن ممکن است که در نتیجه چنین دیدار و گفتشنیدها مناسبت های بین اتحاد شوروی و جهان غرب با رهبری ایالات متحده آمریکا خیلی رو به نرمی آورد.
از این سبب در جنگ عراق و کویت اتحاد شوروی از کویت جانبداری کرد، یعنی از هدفهای جهان غرب جانبداری کرد. سازمان ملل متحد نیز نسبت عراق یک قطعنامه قبول کرد که در قطعنامه گفته میشد عراق وظیفه‌دار است تا سنه 16 نوامبر سال 1991 قشون‌های خود را از حدودهای کویت برآورد. اما عراق این را گوش نکرد، یعنی با این سند حقوقی که از جانب این نهاد بین‌المللی قبول شده بود اعتبار نداد. همین سبب گردید که بیش از 30 دولت دنیا با دستگیری اتحاد شوروی و با دستگیری ایالات متحده آمریکا در عربستان سعودی جمع آمده یک قشون بسیار مسلح تشکیل نمودند و از روز 16 ژانویه سال 1991 هجوم‌های هوایی خود را به عراق آغاز نمودند و از روز 24 ژانویه همان سال باشد هجوم‌های زمینی سر شد و در نتیجه این هجوم‌ها که با نام ضربه‌های دقیق معلوم است عراق مجبور شد که قرارهای سازمان ملل متحد را قبول نماید و پس از عملیات‌های انجام داده دولت‌های اتفاقچی عراق تمام قشون‌های خود را از خاک کویت برآورد، لیکن با وجود آنکه که جنگ انجام یافت حکومت صدام حسین در عراق سرنگون نشد، زیرا که از جانب سازمان ملل متحد چنین دستور وجود نداشت. با وجود چنین حادثه ها هر دو طرف هم ضرری کلان دیدند. مثلا در عراق بیش از هزارها نفر مخصوصا بعد 24 ژانویه سال 1991 هلاک گردیدند و در مجموع زیاده از 130,000 نفر شهروندان عراق هلاک گردیدند و به کویت نیز ضرر خیلی مالی وارد گردید. بیشتر از 100 میلیارد دلار آمریکایی با بودجه دولت عربی کویت ضرر رسانیده شد. همین طریق جنگ عراق و کویت انجام یافت، لیکن جنگ عراق و کویت بار دیگر نشان داد که دولت‌های دنیا اگر متحد شوند میتوانند که چنین ماجراها را، چنین نزاع‌ها را سری وقت سرکوب کنند یا که رفع سازند و برای ترقیات دولت‌های دنیا، برای رسیدن به حیات آسایشته خلق‌های دنیا زمینه به وجود بیارند. لیکن ببینید که در همین ایامی که چنین حادثه ها میره در اروپا حالت آرام نبود، یعنی اوضاع سیاسی اروپا نیز آرام نبود. چرا؟ زیرا ما میدونیم که در قسمت شرقی اروپا نظام سوسیالیسم رسوخ شده بود، یعنی نظام سوسیالیسم در آنجا بیشتر قوی گردیده بود. اما در جریان سالهای 80 و ابتدای سالهای 90 علاوه در داخل یک قطار دولت‌های اروپای شرقی که در گذشته نظام سوسیالیسم را داشتند، حرکت‌های ملی و آزادخواهی، حرکت‌های دموکراتی به وجود آمدند و در ضمن این حرکت‌ها دولت‌های بخصوص چکسلواکیا، ونگریا، رومانیا، بلغاریا، پولشا از نظام سوسیالیسم رو به نظام دموکراتی آوردند. یعنی گفتن ممکن است که جهان سوسیالیسم در همین ایام در اروپا آهسته آهسته به بحران گرفتار میشد و در خود اتحاد شوروی هم ما میدونیم که وضعیت به نبود. از سال 1985 به اصطلاح بعد بازسازی های گورباچوف با جایی که وضع سیاسی اقتصادی اتحاد شوروی رو به بهبودی آورد، اما یک بار ما میبینیم که در تمامی گوشه و کنار اتحاد شوروی خروج‌های گوناگون، نزاع‌های گوناگون که این نزاع‌ها اصلا نزاع‌های مثلا نزاع‌های قومی بودن، نزاع‌های حتی مذهبی بودن، نزاع‌های محلی بودن با وجود آمدن و این نزاع‌ها آهسته آهسته اتحاد شوروی را با یک بحران عمیق روبرو کرد و در عاقبت ما می‌بینیم که در سنه 8 دکبر سال 1991 اتحاد شوروی برهم خورد و در خریطه سیاسی جهان یک بار 15 دولت نو پیدا شدند که تاجیکستان ما نیز از این قطار استثنا البته نیست. دیگر دولت بزرگترینه که همچون دولت نظامی سوسیالیستی معرفی میشد در قطعه اروپا این یوگسلاویا بود و یوگسلاویا هم بینید قسمی زیادی دولت‌ها یا خلق‌های اروپای شرقی را متحد میکرد
аллакай аз соли 1982 ба ин ҷониб Югославия ба буҳрони сиёсӣ гирифтор шуд ва соли 1991 мо мебинем ки ду давлати Югославия аз ҷумла Хорватия ва Словения истиқлолият ба даст оварданд. соли 1992 давлати дигар Босна ва Герцеговина ба муборизаҳои миллию озодиҳоӣ даст заданд ва оқибат истиқлолият ба даст оварданд. аммо азбас ки дар давлати социалистии Югославия бартарият ба қавми серб ба халқи серб дода мешуд, сербҳо таҳти роҳбарии пешвои худ Слободан Милошевич ба мубориза бархостанд барои барқарор ва барои ҳифзи арзишҳои давлати социалистии Югославия. аммо ҷаҳон ки тағйир ёфта буд, аммо низоми социализм оҳиста оҳиста суқут ки мекард, дигар ҳеҷ қувваҳое набуданд ки ба Югославия кӯмак кунанд ва оҳиста оҳиста Югославия низ ба буҳрони сахт рӯбарӯ шуд ва оқибат мо бинем ки дар солҳои оянда Югославия барҳам хӯрд ва аз дохили Югославия чандин давлатҳо аз ҷумлаи Черногория, Сербия, Косово, Словения, Хорватия, Босния ва Герцеговина давлатҳо истиқлолият ба даст овард. ва ҳамин тариқ асри 20 бо чунин моҷароҳо ба анҷом расид. акнун асри 21 тавре дар боло ҳам ишора кардем, асри 21ро халқҳои кураи ҷаҳон бо як орзу умеди нек мехостанд пешвоз гиранд. аммо ҳодисае ки дар соли аввали асри 21 ба вуҷуд омад, ин орзуҳоро то андозае барбод дод. санаи 11 сентябри соли 2001 ду бинои баландошиёнаи шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз ҷониби террористон мавриди тахриб қарор гирифт. ин биноҳо аслан як бинои маркази тиҷоратии шаҳри Нью-Йорк буд, дигаре ин бинои Пентагон ки дар он ҷо вазорати мудофаи Амрико ҷойгир буд. дар ибтидо тахминҳо мерафт ки ин амал дасти гурӯҳи террористони артиши махфӣ ё лашкари Таиба мебошад. но гуфта намонад ки артиши махфӣ, лашкари Таиба, муборизони адолат ҳамин гуна гурӯҳҳои террористӣ дар давлатҳои арабӣ амал мекарданд ки аз номи ислом бештар фаъолият доштанд. аммо баъдан маълум гардид ки ин амали террористӣ амали гурӯҳи террористии Алқоида таҳти роҳбарии Усома ибни Лодан будааст ва худи роҳбарияти ин созмони террористӣ ин амалро ба уҳдаи худ гирифт. ҳодисаи зикр гардида ба буҷаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хисороти хеле бузурги молӣ ворид намуд. дар маҷмӯъ 120 миллиард доллари амрикоӣ ба буҷаи Амрико зарар расонида шуд. ин дар таърихи 230 солаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳодисаи беназир буд. ҳеҷ кас бовар намекард ки тамаддуни амрикоӣ бо чунин мушкилоти бузурги сиёсӣ рӯбарӯ мешавад. акнун асри 21 бо чунин ҳодисаҳои марговар, бо чунин ҳодисаҳои номатлуб пешвоз гирифта шуд. ин амал сабаб гардид муборизаҳо ба муқобили терроризм ба ном оғоз ёбад. мо мебинем ки соли 2001 аз санаи 7 октябр сар карда қушунҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ҳамкорӣ бо қушунҳои дигар давлатҳои Аврупо ва ташкилоти НАТО ба хоки Афғонистон ҳуҷум карданд. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ин амалиёти ҳарбии худро чунин унвон дода буд: озодии шикастнопазир. ва амалиёти озодии шикастнопазир оғоз ёфт аз соли 2001 ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷаҳонро даъват мекард барои мубориза бурдан ба муқобили терроризм. онҳо Афғонистонро ҳамчун лонаи террористон дониста ба ин ҷо ҳуҷум карданд. ва бинед ки ҳодисаҳое ки минбаъд дар Афғонистон ба вуҷуд омада нишон доданд ки вазъият дар Афғонистон ба ҷои беҳбудӣ баръакс боз рӯ ба мушкилот овард. агарчанде ки ҳокимияти Толибон дар ин ҷо сарнагун гардид, аммо ҳазорҳо мушкилоти дигар дар Афғонистон ба вуҷуд омад ки то имрӯз ҳукумати Афғонистон наметавонад ки ин мушкилотро рафъ созад.
دوستان عزیز، من گمان میکنم که در زیر پرده این حادثه ها دولت های ابرقدرت طوری که بالا اشاره کردیم ایالات متحده آمریکا و دیگر دولت های ابرقدرت نیز دست داشتند و این سناریوهای مخصوصی بودند که دولت هایی که این عملیات های حربی را پیاده می ساختند در زیر این عملیات ها هدف های معین خود را داشتند و این عملیات ها البته خاتمه نیافتند. بعدا ما میبینیم که در ماه مارت سال 2003 قشون‌های ناتو، قشون‌های حربی ایالات متحده آمریکا و دیگر شریکان سیاست امریکا با خاک عراق هجوم کردند برای سرنگون کردن نظام صدام حسین. با همین درس امروزه ما به انجام رسید. در فرجام درس به همه شما روزگاری آباد، خانه آبادی، خوشبختی و سعادت کامل رو خواهانم.